ولی تماشاوانه جاهدی اف عراق جارك دن بحث راوش عراق بكين دبيت قالك جارين دن بحث راوش عراق بكين هالبد ميكانيزم هنا بو چات كشاره سكن راوش دستور هي ركبني سياسي هنا ليه لسر عردي اراده که وصاني بري خب كني نزي 20 سالانه راوش بردام آلو سرد بشاره سرنابه زور جاران لفيداوي ميوان من كوچاف ديرين راوش سياسي عراق دي كنج كرد وعربان همو بيك هاتان او جدي بجنيدي روش عراق التوقعات درچه که گلو يسبي چب سري بهج برگو كاس نزانين تشتين گلك مفاجئ نش كيل في ولاتي روددن بريس هادي جلو مرعي شرو بكاري سياسي او جيميوان من ادبار سرنجاوي جي سروي كه وصابه بريس هادي دماتا باش به گلو هولدان چارچوبه هفبندی دیگل پارتیا دموکراتا کردستان سنیان بچاره سرکه ناراوشه سردانی کرنا مقتدا صدر تو بیجی و جاره ده برهمه کبید دهم الى شكرا جزيلا. سپاسیا هەوە دکەم ji بۆ vê mêvandariyê daxwazayê vareke xweş ji bo dikim di rastiyê de ev destpêşxeriya ku li dawiyê serkirde Serok Mesûd Barzanî pêşkêş kirî di hevdîtina wî ya dawiyê de li gel Berêz Xemîs Xencer û Serokê Parlamentoya Iraqî Muhemed Helbûsî di rastiyê de ji bo nimûnê em dikarîn ku vê destpêşxeriyê guhertineke mezin çêkir di proseya siyasî de we her wiha daxwazên gelek hene di hind heftiyan de ez wek çavdêrekê siyasî min daxwaz dikir ku Berêz Barzanî destwerdanê bike û li dawiyê jî Berêz Barzanî daxwaz kir weke serkirdeyekê Kurdî raberê Kurdî ku karîgeriyekê wî mezin heye û her wiha giring e li aliyê siyasiyên Iraqê û her wiha bûçûnayî bi hin tê wergirtin destpêşxeriya Berêz Barzanî eva dawiyê li gel Berêz Xencer û her wiha Muhemed Helbûsî gelekî giring bû çûnke wê we bike ku derçeyeke siyasî were çêbûn û her wiha nuxbeyên akademî jî divê yekê digihin ku ev destpêşxeriye ku rewşeke pozitîv bide rewşa siyasiya Iraqê îro em dibînin ku giftûgo gelek giringin û her wiha rastîn e û ev giftûgo wê drûz bibin li bê boçûna rasterastiya Berêz Barzanî û her wiha siyade û Berêz Muhemed Helbûsî û her sê aliyê bi hev re biçine Necefa Eşref û her wiha li gel Muqteda Sedr bicivin li Henane û ez wiha dibînim ku çûna vê wefdê ji bo Necefê peywendiyek heye û her wiha rexbetek heye ji bo gotûbêjin û her wiha gumanê jî dikim ku Berêz Muqteda Sedr rêkeftiye ku digel wî wefdî kom bibe ew ê ku biryare biçin Necefê eger wane rêkeftin nekiribane diçûne Necefê em ji vê yekê dizanîn ku peywendiyek heye û destpêşxeriya Berêz Barzanî بريس هادي هالبت سروك بارزاني پێشتر هاولên nûn hebûne bû nimûne li 2010 rewşa Iraqê wekê niha bû tedîd bi hawildanê Serok Barzanî li hewlêrê hikûmeta Iraqê hate pêkînan lê pirsgirêkên serekî ev hikûmeta ne pabendî karnamên xwe bît ku li ser hatiye damezrandin ne pabendî bi nemayên destûrî bît bû çatiya çareserkirina pirsên esasiyên Iraqê xwe kûmeke pirsên ser ev dokunbû heye li Iraqê heta vê gavê me nebdît natin nihaşûn da دê tecrübehên ez berçavgirtin gelo dê îradeyeke wesa hebe ku van pirsgirêka aydî di rihorî şal da çareser bike Belê me li ser vê yekê axivt gelek caran we me behs li rêkeftina 2010 kir ku cihûdên mezin hemû ji vê pêkenina hikûmeta Iraqê li ser demê Berêz Malekî û her wiha ew cihûdê serkeftin anîn ku destpêşxerî bû ji aliyê Berêz Barzanî ev e gelek giring e di vê qonaxê jî de çûnku ev gotina niha tihê kirin ev zamanatê ku hene gelekî giringin û tu dizanî ku Parta Demokrata Kurdistanê û Berêz Barzanî destpêşxerî kiriye ku li rojên derbasbûyî bûye ku dixwazin hilbijarnê pêşwext bihêne kirin
و هەروەها دەخوازن کێشەیە سیاسی چارەسەر ببێ ئەگەر هات و زەماناتێ دروستیان زەڵال هەبوون و هەلبژارتنێن پێشوەخت بهێنەکردن و هەروە هەر کەس ئەنجامە قبول بکە ئەڤەژی ئاماژەوەیەکێک و پارتە دەموکراتە کوردستانی داخوازە زەماناتە دەکە و دەخوازە باوەری بوون ڤەگەڕە دنەڤبەرە ئالیەن سیاسیدا ئەگەرنە هیچ قیمەتەک و بەهایەکی دەست پێشخەری و گفتوگۆیان و هەلبژارتن و ڕێکاران نابێ ئەگەر زەماناتێن ڕاستی نەبن کو سۆس وەرن بجه ئینان یەن کو دڕێکەفتنێ دەدهێن بجیکردن بەلێ ئەس دەزانم کو ئەڤجارە هەرتز جێوازەش بەرک و کێشە گەلک قوولە گەلک کوورە دناف ماڵە شیعیدا دەزانی کو لێ ناوچەیە کەسە کوشتن بچەک چێبوو هەر تشت جێوازە بەغداد نەها پێویستی بە هەولێرێ هێژ بۆ کۆڕە و شوەرە هێوەرکردن و هەروەها بەشێکی ڕاستەقینە بەش بۆ چارەسەرکردنا کێشەیان هەولێر نەهابوویە باژارێک ji بۆ کێشەیان سیاسی ژێوەرە چارەسەرکردن و هەروەها خەلکێ ڕاگەهاندکار و ئەکادمی و سیاسیژ بڤەیەکێ دڵخۆشن بەڵێ برس هادی جەلۆ مەرعی شەڕۆبەکاری سیاسی سوپاس